Sabar panasnya menginai-inai, sedohu berkala kadung agami, sedoh bantuan baik modamu. Sampai seluruh nama Jawa dalam dikadang di Hamambur namanya. Iya betul. Jadi soal Hamambur deh. Bikin horas. Ujungnya apa ternamanya deh? Bikin orang. Farmasi nami. Gabi. Nang ujung nama ternami. Dua tio binatu manuhatan. Dan damang si tio baru untuk asal tadi. Jadi hula-hula nami siahan, tulang rorobok nami si tanggang, tulang nababan, mula tulang nababan, mula nyari si mamora, hula-hula na marhamarangi, putar-putar, marbun si majuta, dohot si mamora. Sok-sok ini menang hula-hula ni anak nami anak macai si Anipar. Sehari rumah aku raja nami. Imam Makalason di pamaso-masonmu diari sadarion isok kami pasahaton ulus nagajang sinoro praku paridiadon sian hami akatulamo angka hula-hulam angkia pilitan ni ulang kasadarion asimarohan itu hata di pasahotong masa luhudna karena sinakaban ni rohamuna asa didok hata ni na dua-dua asa tuwa lalama hamu tuba sikoru didolok ni purba dua tubuhan anak maho peredok baru dongam muna ma sor madua asa takin maulu alang galinggang majalaga rege sa itu anak muna partai hulu balang boru muna parmas jala pareme sah masolu nito gu matibot na nitigaras nuga saat mula no sadarion lumabi ni manggaran aret tamu hula-hula muna ima persulid namin laganalban saat mahamun lang tukang gabian lang tubar orasan alami pa din nami Setabi joranya. Gabi untuk simpulan di pasar itu ulus murah dia saluhuna hula-hula nami so untuk termorot kamu raja nami so dia pe dalam nami madok mulate marsob batuhamu rodo hamira baru nami mendang ma musik na ribu-ribu
Belum kamulah ima binapasahatun ulus nagandang ulus terbang parhijau mo kay tong pasahat paso-paso kuya nakon namin tuho kuparmen namin dia mah ilangyo na magtali batay saya di sahapong may paso-paso na kulang sila na dua alani ilas nirohan namin tusong dia be karanya namin dala namin matok mo lihat itu hamu na sa luhut na orang may hula-hula namin tanang marsoba mula tu dari 10 pa 10 sana si Majudo na marsoba hamu sa luhut na hula-hula namin anong hanay mo ito naman to dan sudah puro na surakot dari bagian dan sudah subaw hula-hula binahin di sinamot na susadi tusong dia be soba namin na simaruhan ni Raday alani yang parusin namin asa usong hula-hula namin may dabang magdang na dia si bulbulo ni Bagot na naman harto dulong ko na marubian. Oras maami sa lunar raja na ulang-ulang naman jalo. Ima na pinasa ko na sa pamuna tungod na ni hamo ang buro namin ng mga liyan. Jadi so dia mang rohan ituan ito bigay do. Play. Di matulus sa hatu na pasikopon ulang kasenaryon. Kamado tong tunod ka mulati tuwa mata nomor 2 di bata. Pilihon lumuwi ba acara na cuaca na linggan. Ate buhay di ka matasinoroha, di na mangulahon, ulaw ta, ima kita sa ujub sa daryon. Alani, ikot ka mo mamadong mula at tutuhan ta, asang girat, tunduti, maghitim ka masimasuna, tuha muna, tuha ka ari na manihut. Alani, lumumima, dibere nami doon iburo nami, posturohan nami, ang diyak ma, mga sipul, ima ulot ko sa daryon na tugon nami ma, hamuna, asa dilok na tutua, asa rirang ma, didolok ni pergungguman, badang muna mana sudah siram, toding muna ma marsiku. Alani pada nami, lalu tugon nami ma, beri naburu nami tuangan di bagas nami, asa bandamang ma si orang-orangi, tuluhan ini ton dungi, katogu manon, tuluhan.
lagi mati hamil saya hutna di hamuna turun hutan kami semua di mana tidak nama orang nih asli itu perlu asli sopir Saudara yang kalau kami di hamuna turun hutan asal tahu dulu tak Nado di hutan